kan awmlohna tura lo awmpalh poisia atak nge ya thil thleng pathum kan ngai thla ho le dona chungzinga pakhat chu southwestern pacific thliarkara khuan thil nung pakhat rap zet maya oma le hnoya chengin zana aron chuak thina eitura ron zonga eng po ei mai coconut sanga sawa vokle mishing te thlengin he thliarkara mishing le he thil nung rap zet te an in machon na hi kan entel don ani han thu tha sau la kal lo na om taka kal mi ten enge an to le kan thlir ho le ang June ni khat kumsang khat zakwa somthum pasari khan Amelia Earhart hian Oakland California tangin thlona in khochak lama pana hi avoi ni nana khovel pum hi thlo kwal chua vekatum na ni a amale a flight navigator Fred Noonan te hi Miami ya an thloka America chimlam an pan le a Atlantic atangin Africa te India te Southeast Asia lamte pon thleng ta a June som ni pakwa a lia New Guinea an thlenga ni aliama July ni nia Emilia le Noonan te hi thlerkar te reute Holland Island a fuel te thuna cholantuma mase helai mun hi an thleng don lo Emilia thil tum hi thil lian tham tak mai ani a hun lai phei chuan an bo ta mai hi khovela an lar em mai ani news headline sa te na satakin an langa na sataka zonan ni bok mase an mutheilo an thlo na pon mulova car ni an zon nuwa chuan azon chu ti to pania tuipuya an bowa an thi to ani an ring ber heta tang hian kum thuma liam le ta emiliaten tuman tumna Holland Island atanga kilometer zanga somruk pathuma hla a hian thliarkar thau tu ma chen launa niku maroro thliarkar a hian British scientist pakhat hi kala thil engemo angu chuak ta mishing ru kim lawa mu a meitwa na ni om tak lui to tak omna bulani le hala he ru hi asom ne ema a omdar noi mayani he thlerkar hi amilete tumtum na thlerkar Holland Island ne na in hlatlawa wang hian mi zongin Amelia Earhart mo a thian pa nuna na ru ani an ringa Fiji a doctor pahni ne na ru hi thonani ta a result aron chuaka ma se Amelia mo nuna na ru ani lo mishing dang ru ani anti a he ru hi ma se tu manan ron nga event lo mai ba ka tu ru nge an she theilo boka an thei ngil le ta ni ber ma se kumsang ni som pasaria lo ni a forensic anthropologist hian uluk in ru te chu a endik chale a te thatle adu ta a niku maruru thliar kara ru chu te ani a Amelia Earhart measurement nen te ni ta ti chuan Fiji a doctor te khan an lo hriswalani hi Amelia Earhart ti ru ani a measurement kan mu mek hi ante na ni in alo in mil thap mai niko maruru thliar kara chuan researchers te chu an kallet le ngata ru an mu na vel chuan en chiang le a kumsang kha chakwa somthum vela bottle glass an mu a pakhat chu freckle cream ani a Amelia Earhart khan freckle vuna rong duk uk lampang chet chin angkha anga ema chuan he freckle cream nge mai hi a mangna sa le boka he cream a man chin ang nge hi an hu chuak nen hian Amelia Earhart ru ani nge ti chu an ring het zual sota he research be tu team te hian thalak pakhat he thliarkar bul tuya hian thona landing gear ni om tak thalakan mubok nen hian hi Amelia te nge yani an ring group dang research be tu an le boka an ni po hian Amelia ani nge an ring ve boka chuan achunga thil thleng tur ni oma an ngai chu an chui don ta thitop chu ni se aru te kha alo kho manga aru dar dan em khamak takani kha thliarkar kha tu ma chen ngai lo na ni boxi a ti chuan kha thliarkara a thi dan ni om ber tura an ngai an han chui ta a rap thlak takani niko maruru thliarkara hian mishing tu ma an cheng lova ma se he thliarkara cheng hi thil nung zinga khovela hlo rap ber te zinga mi ani coconut crab ani a fithum vela ya seyan ni a an taksari na le rukari thi an puzau bok an mi che na an kut ve hi sakei ka tluk zeta chakani a he an kut mang hian coconut sak tak po hi an hong mai zela coconut hi an cho berani mase
coconut chia hian eilova vokte ran sadang tele an ma ni ang thau tele an ma ni ngei po hi anin ei mole khoilai mo a lon an thei em a thingkunga lon thangan ni a abikin coconut kunga hian an lon na sa a an rap om tak zet an lon zot lai han mi thla ila an ma ni pian phung nen hian arap om du khopang ramdanga pheichuan thingkung le mun sang danga an lon hian sawate an ve thin boka an man chuan le hnuai an chen na hian an chukpui thin ani niko maruru thliar karakal scientist tele researchers te hian zana hian le hnuai atang hian heng coconut crab phau hi sang chuang ron chuak thin ani an ti a ei turan ron zonga rim abigin thisen rim an she em maya pakhat lekin sawa manin tidar ta se athi sen rim khan coconut crab dang aron hi panga anron kal khop sup panga sawa chu adar ne don le an soidan chuan Emilia Earhart le nunan te kha an thloka an kaldana dik talo an accident ta a tuya lung om vela an zuk in so ani an ringa an tumlo na niko maruru thliar karbul maya an tlata a nunan kha amuna athi nga langa arwang chu tui chunga om nge yang Emilei po ahliam na viawanga athi bokanga thliar kara athlenga mei twa an hmuna hmuna khana umanga engi mo chen chu tui anei tele thil danga kol mangkha na damanga mase a chautel telanga athi na saboksi zana chuan coconut crab how chu arim chuana kauta le zana chuan an ron pan ta sup mai Emilia chu thi sen ne na om chu arim chuan coconut crab how hi a hip le a abulan wa thlenga an the dar na sakho panganti an eita hi Emilia Earhart top dan an rin dan rap om tak chu ni a scientists le researchers te ponani nge yan ring vo inia po hian niko maruru thliar kara hian mishing tu ma an cheng lawa coconut crab te mun pui alani reng zingdar khatle chanve apel to a juni som pasari kumsang ni som pasari ani a US Navy sailor mi som thum pali te chu barthing compartment number 2 wa long tuna kan mu mek USS Federal ta hian an chuanga helong barthing compartment an mut na hi long hnuai tui hnuai china omani a South China tui puya an kalmeka an omna room chu aron puak ang mai hian aron ri thuaya boruak vot aron lut thut poka container ship ton sing thum zet mai nen an in su lo ni in an omna chu semi truck tia ta zetin aron pop ta huaw mai alo ni Navy sailor som thum pali te hian enge thleng po an hriat thiam ma chuan an omna chuan tui tam takalo lut man to a an mutna hian khum chhonga mu an ni a chhong thum zel ani a anwai ber chu achhuata mu angan ni a an ruma tui aron buak lu hok khan anwai beramu hau chu tuya hian an pil ngal de uvet an ruma bungra om zong chu tuya hian a lang chho vek boka tuya sailor pil te chu an ron chuak theilo anwai an oma achunga bungrua lang chawa hegan bungrua te hian a hlia veka achunga om pil velo te chuan bungrua te chuan lo nuk sonin an thian te anwai tang te chu an lo puya an lo kai chho ngat boka an room sira hian achunga lon chhouna step oma kongkanam chhounga yang khani in helai hi an panchar charangai heta sailor om hi chu ni tin ni lenga in nai te a om rengan ni a an in nel hlom ema hewang hi niang chu helbi kan omlo tuyaron sanga an ngonga ron thleng dia po step pakhat chia chho theina hian chho turin an in line thlap mai ani hetian in line lai te hian tuyaron sang zela an lu chu soi de leka an da te nga yan tho trok ka tuya vot si an zeu la chuan an ka chuan tuya ron lu ta tho ka ti har zwal zela an chawa him china an chuan ron lon be dang te chuan lo kai chawa an lo pui ngal zel boka boruak tu na an roma chu kongka an hon na lama hiana in pai chhuwa ka ari sung ri pon sia a achunga te chuan ron lon te chuan lo pui zela pui turan ta lo ma se mi pariati nan kim lo sailor te chuan thutluk
na she takan sia mangai ta kongka kha an kharangai longa bildon chuan an ti ngei turani bok an kharlo chuan tuiron lian je langa an longpum pilanun na tamjok cha na ni don si a ma se an khar mai theilo secondary lo te talti in an aw vaka kan o omna lama hian local ro o ti in tu emot talin an la ron shia theita kin an ti a an khar mai nan zuk bi le a mi pakhat leilon lo lama leu pheida yan muta tinge helo lama kal dai le hela hi a shevering sia ti in an aule vaka reilo te ya Arizona a cheng John mi chu thima tangin ron lang thuta leilona chona ron lon ta ron chho chu khu vaka a tho vaka geri riman min chan lokar nuwa khan ko oma min ron pot chhuak ka ni ati ta an mu leilon lo lama in lo pheidai kha an kau vaka tu na ron chho John mi ta hi ni lo geri ri ma zo kani midang puiturin leilon pelin a hleu phei lo ni tuna chuan huna om to lo an kharangai to geri rim le midang paruk tepo an la om ti an shereng kumsom thum pasari mi geri rim a hi helonga thok senior hi ni a midang hauzong hi afa ti ang china en china tuya an om lo chang khomwalan om lai ani po in an ina cho ei tur te hian a som zia kumsom ni a thok tling don to a retire atum ve to a Virginia a chung de ne na chena fireman na zum atumani geri hian hemini an long che chwal ni hian mun him lama pan thei reng khuma po asang beramu ani ma se compartment nung lama voi enge mo sat kwalin midang kha awapuya helai hi mitam jok tan na khani a voi tam takakal kwala tui kha an ruma hian ron lut full don a full mai nan kharangai ngei don ti po hre chiang lutuk a thian ten an kharangai don ti kha shelutuk Navy a hian kumsom ni do na thok to a shelutuk ma se giri hian afa te hi a mangaya anta na thi turina in pe reng hemini hian antan a thita ni mi somthum pali atangin mi somni pasari andama hengdam zinga mi som pakwa te hian giri awanga dam a chan himte an ni thuan soi Johannesburg, South Africa, changa kilometer khatvel tlana puk pakhat hi Stark Frontier Cave tiani a manlai ram saru lui tak te an lai chwa chinna ni in he hi alar pui hle a he baka hian le nuai dil omte hi alar pui takani boka heng le nuai dil te hian bangdang dai takan neya kan mu ang hian an landa na dang dai hle a mai mom ten tam em a puk pa ngai kara hian tui pai dil ang nei hi an nuala atam jok hi mishing te tlo po lo ni in tu man helai puk hi eng anga thuk nge a chunga enge enge din munti engma an shelo kumsang khat zakwa somriat pali khan cave diver hetiang dila luchin Peter Van Hashel le achante pani hi an pathum hian helai muna dila lu hi an ron tuma an lu tumna hi Milner Hall ti ni in a thuk le a guideline an ti a shrui in hling thla oma achungpon lama changa shrui hi lin thla ni in he shrui hi divers hauten an wan zelanga azona zelan kalanga an bo maidon lawani aliana bawo olvedon le apuk neu ombok nen hian baka lalu lo na mishing la thlen lo chin te lo va thlen pal chuan enge motone moche chwal pala hlo om hle a hei wang hian heng shrui guideline de hi kalsan nya lo turani kan le pel don ani chuan aram han na fel tak nei lo ka ngaya ma ni phei chuan kalpel mi lo turani Peter Harris la huai tak mai ni in an pathum zinga hian experience nei tlem ber boka an pathuma an lu tan chuan guideline chu an wan veka Peter hian nung bera ron kala an lut ta enge molai chuan Peter chuan a en kwal vel chak lutuk chu guideline chu tha ta a dil bang vel te chu en kwala van nei thlak takin a thian te pani chuan an mu a abula kalin guideline lama chuan an shwailet le a tuya an rong thei si lova an ena ti to su a lo om ti melan pu nge yang an kal zela Peter chu a lo hok dak fal le guideline chu thla le a thil dang a lo en kwal le midang diver pani a thian te chuan an va mu le a an va pana an shwai phei le a an chuk zela Milner Hall an ti chun thleng don ta midang pani te chun hoilet le a Peter chu lo om lo le ta ama voi ni kalsan kha chuan alo om hlalova tuna chuan an muzo ta reng lo an light ten an chhun kwala mu tu reng om lo puk ang deuh sang oma zong don po ni se khoi bera nge aluan she si lo an oxygen po da dai don lo enge mo chen an en kwala an nga ka
an chun kwal vel nu chuan an boruak pai po zo mai dona aron let le mai ringin an ngak deuh bok nen chuan an let a tulta police te an ko vata enge man soifia heng chan chuak thin tu rescue divers te chu tuya chuan an lut ta ma se hetia rescue divers te an ron thlen po hian Peter abona khadar kar engi moza talo liam to a heng zon na bot sai tur hi chuan huna du ve thin si a chuta Peter khan boruak kha bom khat teng khat che kha neya tuna hian adam arin om to lo shim ma se rescue divers te chu tuya chuan an lut ta a an enkwal na sa a an hu theilo an ron chwa le chuan ente u pu ka tam lut tu ka khoi berange lu hriat si lo zongkwal vak hun rei tak be turin kan in ring lutuk big si lo arwang ringot zong ang kan ni to le ngala tuna chuan dam ngai na om to lo shim dargar tam taka liam to a boruak dai khopa nei lo heng pu ka te hian tang pal ta ila tu ma in chan kan du lo chu fang chuan zon kan ti top ri mai angai an ti ta a car ruk chung chu regular takin police diver ten an zonga an hulo ma se car ruk liam nu hian helai dil Peter abona bulloka hian puk tui ni lo puk pa ngai lutan oma bang an vuak vel chuan bang chu aron ko ta huau mai pin dandang ang deuh hilo oma an flashlight na han chuna puk ang deuh ni in asira hian koi pheina alo oma le an chun chu ke niak ang takan huta ma se ani theilo makan tilutuk puk chung bang an chut hon thara mi tu emolo om kha thil theya an ngai lawa an rap le an kal china asira koina oma chuan an kala an kal zel chu air pocket an ti mai tui hnuai kam beach te an ti maya chuan ruang lo omin he hi Peter ange ani abo khan helai mun hi awa mufu lawa alona ngaya helai thleng tur hian let le turin boruak ka nei to lo ta hian ka thuri anga boruak po tam mela min tran pui tu tur te an ron thlen ma ka lo nga ka ngati ani nge yang a thu a kar thum chung tranpui tu ngakin tranpui tu ero anron thleng don lo a omna thim tak vot taka hian a khwa a harin arila trap khopangle kar thum nuwa chuan a hun atop don ti a hriani nge yang anu le anu puite a mangai thu chu leya chuan a ziaka I love you Cheryl and ma ti in a omna lai hi tu mala tlo po lo na a om ti pon shet lo na ani miawa helai puk hi lo om em awangin puk dila te hian lu phalani to lova kar rukabawa a autopsy report a chuan kar thum na ril tram wangin Peter hi alo thi ani